Hello, Muntinaong Sophie Ulenaw, Tunia Hichi Bible Study Anangay Hozo, Sinabon Savin, Christ Center Family Bible Study Akonin, Kahinlim si Ikidwin he, Tuni ni Kuahi, Bible Study in Banzomo, Genesis, Sim Tilbu, Bung Lisong, Ken Le Abel, Chung Sangahi, Bible Study, Patom sa Bible Quiz Le Study in a Bokom Kidio Ahin him. Hichi Bible Study adi nga itim text so ahile 2 Timothy bungthum sangsom na thum na hi ahi na hi hichi hi chati hoto apart sa inasim do khomuwa ina by hat khom divin pakaimen ikitim kidwin hi Bible hi pathin thu hi isim jing kyo hilova I het chenova izuite dio hi pathin tu pe hi ti hi sumil po hi te ama sa penin ina bozing bangwin chati hola akhat pen ahilaw le minumi pa nangin taw na mangin lang hiji tol honin chati ho zo si to bungli sung hi vel khat be anesim khom te ohite hiji bung sunga dinga verse of the day so hele Genesis bungli sang som ne lugup na ahin he set in zong chapakat ahingin amin inos asa hijia patsun min pakai min ahimin pha pantai atin he hiji chati hoto in sim do over in a by har khom te divin pakai min ikitim vin he chukile hiji bung sunga kimu characters hosu koi ham itile akhat na cho Cain ahin amahi Adam le Eve atinga atsapa masapen hon ahin him ani na achon Abel akimuin Abel zong hi Adam le Eve chapa ani chan na ahikidin him athum na achon Set akimuin amahi Adam le Eve chapa amani pungui hung kisim na paso ahin hi Set kiti pahi abana hin ali chan na hin Enos akimun Enos kiti pahi Adam le Eve chapa amani phungui kisim na ahong kimang pa Set chapa ahin him chule hichi bung sunga bunga ting outline ipi kimuam itia hile akhat na so Bible sunga tol that ailo tol tha na masapen murder masapen kimuna bung ahin he ani na achon pathenin Kenin Abel anathazia anagaw sabna akimun him athum na achon Cain chila ho akimukidin he ali na achon Set chila ho zong akimui anga na achon Adam le Eve chila ho zong akimuna mon ahikidin he agub na achon Bible a zini anakop masapen zini ananay masapen Lemek kimuna bungzong ahikidin he abanahin to don but na questions to study hiji hi ina bozing bangwa to don but na hi chati ho anamo sepi anamo vet sa helova Bible study bol khoma hija Bible reference le Bible chang hung kipi ho mang cha hi chati ho khat da I hol do sa divin pakai men ikitim ven hi chuti han lang hi le amo ho enzo answer mo sepi sanga a he thim zo over alung thim sung wa hi amo ho mo ngan asim ting wa hi le achin theidiu a he thim theidiu hi ti zong ikisepi iki he sa nom ven him akhat nahin Adam le Eve cha amasapin chu koi ham itile verse khat nahin akimuin hichi hi Cain ahi akitin him question number 2 nahin Adam le Eve cha pa ani chan na chu amin ipi ham hichile verse ni na akimuin Abel ahi question number 2 na chon Abel chu ipi na tong mi ham itile Abel kiti pahi kel ngoi ching mi ahi tin verse ni na achon akimun ahim Cain chu ipinatong mi ham hichong hi verse ni mama akimu kedin low ball mi ahi akitin ahim abana hin question number 5 na hin pathinin athil to anasan pi chu koi ham itile Adam le Eve chapa niaw zopa Abel til to hi pathe na san pi in him hichi hi changli na lama akimun him agup chan na achon ipizia pathenin Abel til to an san pi ham hichi changli lama verse 4 lama akimun him azi chu aman akel ngoi aping masap hola athau pen ana tozi hi akitin Bible akimun him
aban le question number 7 na hin Kenin ipizia anaw pa Abel anathaham hechi le changa na lama akimon him azi chu pathianin ama thiltu asanda a anaw pa thiltu anasan pi zo je a chu ken kitipan Abel anaw pa chu anatha hi akitin him question number gate na hin na sopi pa Abel hoya ba hitam hichi thu hi kon koi koma anase ham itile pathianin ken anado na thuchang ahin him question number ko na ahin Abel thisan chu koi koma peng peng ham koi koma peng peng jing ham itile hi verse 10 a akimun he pathin koma apeng apengi akitin him question number 10 na ahin anaw pa Abel anathazia pathianin ken chu ipi analo iti ahile hi verse 11 na akimun he pathianin ken kiti pa chu anagaw sabe akitin akimun him question number 11 na ahin pathianin ken thatpen pen chunga phuba izat ve kilading ahi atm sagi ve zen kilading ahi atm hi verse somlenga 15 lama akimun him question number 12 achun ken chu min athalo na dinga pathianin ipi anabol pm hichile verse 15 lang mama akimo kirin pathianin min athalo na dingin melchi na khat anakoi pi akitin him question number som la thumna achun ken chapa min su ipi ham hichile verse 17 lama akimon him ken chapa min chu enok ahi akitim question number somlali na heti na season he ken chu hoilai muna anacheng ham atile hechi verse somlogup na akimu in ken chu not gamsunga anachengi not gamsunga anachengi akitim question number somlenga na ahin lemek chun zi iza anane ham amin han sein hechi hele verse 19 lama akimu he lemek kitibahin zini ananezin khazonu chu ada akitin khazonu chu zilla akitin he question number somlagum na hin lemek chun cha iza anane ham aminu sein hichile verse 20 to 22 sunga akimun he lebegin Sali ananezin pasal tumle numek ananeze aminu su zabal ahin zubal ahin tubal le asopinu nama akitin him question number somle sagi na ahin adam le ifin chapa anahin kit honsu amin ipiham hichile verse 25 na akimun hi set ahi akitim question number 18 na ahin set chapa min ipiham verse 26 na akimuin inos ahi question number somle ko na ahin inos pin zowa para mihim ten ipi anabol pan ovem atile mihim ten pakai min ahin papan kita ve akitin he batin lo pina changhan verse 26 na akimun him tuhin abana hi application hi chi bungsunga ko na ipi imodo theva ipi izil do theva echati ipi se ipi de duham ti anave hom kin hoite akhad na chun hi chi bung hi bible sunga tol thana murder ki monale ahung ki patna ahin hi chi ken le Abel kenin ahin palahi akitin him ti hi chati sepi te du hin him thang sit na le eng sit na zia kenin anaw pa Abel anatha hi ken banga isopi pho pha theibo na chan na chunga eng se jing le thang se jing hi a hi le pathen long le na hi poi ti gel do jingin sumil po hite so pi ki ka a ki thang se to na hin ki ngai lu na alamang theze hizi hin ichati ho eng sit na le thang se na hi pathianin adei lo dan hilte tezin se pi te te zo hite anga na hin
pathin adinga thil na pe ting thil ka pe ting ai le Abel banga cho apha pen a hoi pen chule wholeheartedly ilung thi pom pia pe te ding sumil po hite agup na hin pathinin ithil to sanga ilung chango ave na apoi mo sa zo hi ti zong gel do jingo hite asai gi na chun so pi ki ka ki to mo na le ki thang se na hi ken le Abel apa la hong ki pana tu ni chana e ho la azong jing khana hi zen hi tabang ho a ko na iti hoi do a ai lo hale iti ikiven do diu ham ipi ibol diu ham ti zong cha ti ho sap te tio angai zen him again na cho Bible athil so le ana omzau si hi e ho ki hil na ding le ki pho na ding le ki bui jang na ding le veton dinga pathin in apu a hi zen sati ho zau sin pathin tu a hin he te yuwa a hin zui te na diwa mo po na len ta nu le pa te ho zau si apu hi ti a chai na dinga isu melo be diwa pan na sa tai la diwa pa kai mina minu mi pati ho zau si tipna ka hin naked hin he pathinin tu ni he chi thu anangaya anasima anazui ho zo se phathe e botan amen.